Nangun Sakkerti Loke Bali. Om Swastiastu, majeng ring penglingsir puri Sunia Carangsari sane banget kusumayang titiang ring rahina tepengan mangkin gargite manah titiang napi mawinan sekadi punika ngenaning parikrama bulan basa Bali kaping 5 warsa kalih tali 23 puniki kelaksanaan konservasi lontar ring puri Sania Carangsari mangkin mekudang-kudang lontar sampun jagi konservasi titiang matur suksema ring pengingsir puri naler kesarengin antuk penyuluh bahasa Bali ring Kabupaten Badung. Konservasi lontar niki kemargiang ring bulan bahasa Bali kaping 5 puniki ngenenin lontar-lontar ring masyarakat makeh pisan jagi wit kepupire antuk masyarakat mangdenenten masyarakat ngadol lontaripun minekadi ring dunia negara ring masyarakat luas mangde memang terti lontar niki milik masyarakat Bali. Matur suksema titiang majeng ring Bapak Gubernur Bali sampun ngupopiro lontar kedroyan pengingsir titiang ring Puri Sunia Carangsari dalam rangka bulan bahasa Bali rahinone puniki. Kata punika upotan titiang untuk santi om santi om.